Manipur के गवर्नर लागानेशन ngarang lone district के longside part 3 tubung da thokiba accident da sopage lekanaduna leiriba yaripok ke thambalno higher secondary school ge mahiroi amasung oza singe hazang ge phibam yang singkhre adukum laba tamthiraba lambi ge khudong thiba aduda soklaba sing resident institute of medical sciences rims lamphem part amadi not aoc da leba ras mati city da pukatuna hojak layang bagi thabak chathari bani Ahmada Governor na Ras Madi City da Satuna Mufam da Ladiba Soklaba Oza Mati Mahiru Sing Pibam Yang Senki Maduda Governor na Atubada Anaba Paranaba Tony Zari Haina Pundo Kibagaluna na Soklaba Singi Imung Manungi Miu Shinga Sogunaki Amadi Imung Manunga Tenariba Over the Surugaki Governor na Hospital Nasigi Dr. Amani Administrator Singda Soklaba Sing Asibu Yamne Section na Lang Midama Haiki Tungda Governor na Tokiba Taudoka to Yamna Labaktiba Taudoni Taudotuna Maman Yamla Papunsekia Mangale Amadi Mio Kiabasu Aso Open Nangale Haina Pomising the Pundoki Masedanatana Mahana Lake Dabasingi Tawai Shingi the Mark Amadi Soklabasing Yamna Tuna Panapa Prayer to Zari Haina Governor Pudong Lapke Soklabasing Kudong Tiningai Oidre Haiki Ras Medi City da Gitolaba Matung Governor na Rimsta Satuna Mafundada Lakanariba Asopa Mahiru Shingi Pibam Suyang Sinki Maduda Su Governor na Asopa Sing Tuna Pagana by Yepa Pausang PK Amadi Rimsa Hospital ge Administrator Amadi Dr. Sangna Makoibo Angambi Thakda Section Thaurang Lowinaba Amadi Mateng Pangbinaba Haiki Hospital nage phangba paugi matung ina accident aduda solaba sing manungda asopa kontrani toy rims da pukhalaki madugi manungda ani nangarang numidang laikhidre tarungna ICU da amadi nipana medicine ward laiki atai asopa sing khudong thinai oidre hairi Ngarang December tang kunma thoida Thambalno High Secondary School top singtha Yaripoki study tour amasat pada Mairoi Shingpuba bus amanone district ke Olkasa road ki tubung longside part 3 da thokiba laibaktiba accident aduda mioi mapan laikhidabada thamoi songna ningai taba phongdopage pausen education law and legislative affairs minister TS Basanta Kumana pirakle Minister ke pausenda machan tungkhalakliba Mahiru Sing amadi ategi maman yamlaba punse sing mangkiba ase Manipur state asege asoba mangjaba amani hairaduna thaudoktuda laikhitraba singe imung manung amadi mari mata singe awabada sadok yazabaga loinana laikhidraba singe thawaina ingna singna leirunaba isoge maphamda thawni zabaga loinana aso apan nanglaba sing atubada phagalapa oresunu hairi amaramdasu All India Tanzania E-Insaf AITI Manipur State Council na sungarangi labaktiba thaudoktuda laikhidaba thamoi sokna nungaitaba amadi awaba phungdabaga loinana imung manungge awabadasu AITI na sarugyazari amadi thaudoktuda laikhidaba singe thawaina mapugi laikonda ingna singna leiruba oirasanu loinana thaudoktuda aso apan nangduna hospital da laikanariba sing su athubada mapuna phanbiba oirasanu haina AITI na thadropa cheronda hairi Ngarang None District ke Manung Chana Leiba Tubum Longside da Thokiba Laibaktiba Thaudoktuda Laikhidraba Satra Singe Thawaina Santi Oina Lainaba Ngasi Kangzabi Lairakta Thangwaiband Kendra Development Organization Tangdogi Thomi Singna Ikai Khamdaba Utkrai Ngasi ge tharamba aduda Thangwaiband Kendra ge MLA Joy Kisana Lusingduna Tangdogi Thomi Singa Loinana Leishu Kattuna Kutamaira Paiduna Minute Amatu Mina Leptuna Awaba Phongdokhi Yaripo top singthada Leiba Thambalno High Secondary School gi Khopumpu Study Tour Satpada None District ke Manung Channa Leiba Jaujang Tek Village Lambi ke Labaktiba Thaudokta bus ama ngarang accident thokpadagi school aduke Mahirwakia Laikhidabada All Community Development Organization More Akodomna awaba phongdorakle ngasi akodom ge office ta pangthokheba awaba phongdokpa aduda akodom ge Thawuroi Singh amadi akodom ge free coaching class da saruk yariba Mahiroi Singh amadi oza singna minute ani tumina leptana awapa phongdoke Sophia English School Thawbanta amadi SA Educational Institute Irong sei sabage Mahiroi Singh tisang amadi non tisang staff sing su makoi ge school singda minute ani tumina leptana awapa phongdok nakhi Ngarang Thambalno High Secondary School ge Mahiroi Singh na chahi ge oiba study tour chatpada thoning daba kudong thiba thawdoka aduda
Soklabasingdamak Sayon Helping Hand Amadi Life Saver Manipur Anina Kusamnadana Voluntary Blood Donation Camp Ama Reasoning Institute of Medical Sciences RIMS Blood Bank Pangthokre Hiramasagi Matanda Sayon Helping Hands ke Member Ilangbam Samanandana High Laibaktiba Thodok Aduda Soktuna Ladiba Singke Awatpa Igi Mateng Kazatang Oribaso Pangba Ngamnana Bagadamak Ngasige Kemas Pangthokpani Ngasi Pangthokliba Blood Donation Camp Asida Volunteer Taratare Romna Mateng Pangbiduna Blood Unit Taratare Mateng Pangmangamle Ngasi Pangthokliba Camp Asigumna Hayingna Zanes Hospital da Pangthokani Aduga Laibaktiraba Thodok Aduda Lekhidraba Ichal Amadi Oza Sange Asli Amadi Sarda Karmana Jingba Kyada Angamba Mateng Pangnana Bagisu Kanzari Haina Mahana Makhataki Manipur State Education Sector as a Apava Maike the Puranaba Honabada Aikoi challenging Ama Mayunaba Matavtari Amadi Government School Singda Ozalis and Tadiram Watna was a Watpage Awaba Amasu Mayunari Haina Manipulena Education Minister T.S. Basantana Pondokre Wapamasingasi Tawan District Laisang Temda Labor Tawal Laisang Temp High School Gi Jahigi Oiba Pricing Yentopage Taramda Atoiba Mitung Aina Sarugia Kiba Minister Basantana Pondokibani Minister Namakatana Haikibada BJP na Lusang Balengaka Asige Miyangi Luchingba Oidiba Jim Minister and Birena State Asige Chakwat Tarang Singh Baikanaba Kanabada Education da Amasung Halke Sector Ani Asina Ahanba Priority Oina Mangda Thamle State Asige Tungi Achangba Yumbi Oigatariba Nahakiabo Achamba Lambida Jananaba Mahima Singh Lariclaishu Haindaba Yade Amadi Mipung Kudimak Ana Eyek Yaudana Masamo Pana Tamnanaba Health Sector Asi Paganhanaba Kana Honari Haiki Minister na Hai BJP Lengaka Asina Quality Education Purungnaba Hana Tauramdaba Hidana Jingtam Kaidana School Pagana and Sing Mission the Power Hodutana School Singi Infrastructure Sing Sangatpa Awatpa Oza Sing Menkanaba Kana Honari Zahida Oza Chatred Romp Tabaktage Pothabana Chehi Tarage Mamangtage Parakpada Ngasi Pauda Puna Ozali Sing Tadet Ongi Awatpa Mayunari Oza Sing Tabaktage Botha Krabasu Ngasi Pauba Makogi Mahoda Silonaba Anobo Ozalobage Amata Paikatri Education Sector Ge Budget Ase Pikpana Oza Mayamgi Tolo Pikraga Lemhodabana Awaba Kiasu Sangat Sagapada Awabasu Mayunari Haiki Tharamatuda Kangaboy Assembly Constituency ke MLA Okram Suras Kumana Tharamapu Aduga Manipur Lenga ke Assistant Director Education S Valley KS Visesor JDO John 3 Thawal Arambam Anil Kumar Retier AI John 3 I Bizoi Thawdam Laisang Temp High School ge Retier Headmaster Thongam Mangi Retier Assistant Teacher White Nodia Chana Akhanaba Mitung Lesang Oina Sarugyaduna School Aduge Mahiroshinda Jahigi Pricing Yantoki Sotari Basingda Karikaramba Indiana Amadi Manipur Lenga Piriba Kanabasinka Asi Pangalagadi Equikudimaga Manaba Thaka Amada Puropangangane Haiba Asunda Tabakatobi Haina Kaksanga Assembly Constituency MLA Mayang Rameshana Pondokre National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disability Department of Empowerment of Persons with Disabilities Senai Ministry of Social Justice and Empowerment Government of Indiana Asakirant Manipurga Kusamnadana Skills and Responsibility of a Grassroots Level Professionals Highway Hiramda Kaksang District Kaksang Sumaglai Kaidaleba General Community Hall the Pangthokpa Nomagi Oiba District Level Seminar Haudupagi Tharamda Atoiba Mitung Oina Sarug Yaduna Mataki Wapam Asi MLA Mayanglamam Rameshana Pundokibani MLA na Makataraduna High Flagship Program gi Makata North is Region gi Oiba Tawangi Manung Channa Pangthokleba Ngasigi Seminar asi Yamna Maru Eba Tharamne Aikuna Apaba Amasung Chakapa Kunai Ama Tinjang Kaijang Daba Amasung Ana Ek Laitaba Kunai Ama Purakpada Mapu Aina Asa Worker Singka Amasung Nupishinge Aso Wathodang Lai Maramasina Prime Minister Narendra Modi na Nupisingda Ahin Bamiyang Tamduna Project Scheme Kaya Paikatuna Nupi Nukpa Aniki Marakta Manaba Thakta Lehanaba Honari Haiba Wafang Kya Pundoke
MLA Mayanglamam Rameshwar Kasang Assembly Constituency na Thoiba Mitung Al Dhanisho Deputy Director Disability Social Welfare Government of Manipur amasung ke Gichandra SDPO Kasang Anina Akanaba Mitung Singh Oina Sarugya Kiba Tharampa Aduda Seminar ge Technology Kent Session da Kaksang District ke Asa Amade Angalwade Worker Kiana Saruki Yaduna BB Paul Mental Home Monsanga ge Special Educator Singh Tungan ba Hiram Singh da Akanga ay Singh Oina Wang Anki Coalition Against Drugs and Alcohol Takada Amadi Nubi Samasna Lamna Masagi Tungan ma Maida Paibil Lup Singa Kusam Laduna Manipur Lenga na use Sungba Yonbagi Atingba Lokto Kiba Warep Hando U Haina Jatara Kiba Kongsangi Manung Channa Ngasiso Impal West Ki Tungan ma Mapam Omda Wakan Mipam Pangre Ngasi Wakan Mipam Kiba Mapam Sing Adudi Impal West District ki Naurem Thong Kulem Laikai Sagolban Tera Lokrapam Laikai Amadi Tera Akam Laikai da Chathakibini Wakan Mipampa Adu Laikai Ohumasigi Maida Paibi Singna Gada Nubi Samasga Punesendana Panki Wakan Mipampa Adu da Sarugya Kiba Singna Manipurda Yusungba Amadi Yonbagi Ayaba Pipi Yaroi Cabinet ke Warep Hando U Amasong Manipur Miyam Yudiki Kalu Haiba Kulau Sing Lauki Wakami Pamba Duda Saruya Kiba, Maida Paibi Thonazom, Sanahan Bina, Manipur Asi, Yu Yonba Amadi, Sungbada, Atingba Laidaba Pauba, Lenganga, Mato Pasana Tautabana, Marampo Oidaka, Nasi Pauba, Tingbangamdri, Masana Marampo Oidaka, Manipur Asi, Yugi Saiting Panglaba State, Ama Oiduna, Lukrabi Kia Leba Amadi, Gram Kia, Toklebala Mamani. Asaguma Matamasida Lenganga, you legalize, Tonaba, Honaba Asi, Yabangamloy, Maramasina, Lenga ke Pirebase, Handuk Tabataragade, Kada Amadi Nibi Samasna, Changsalapa Kongzang Singda, Lekai Miam Nasu, Sawakane Haiki. Manipur Science and Technology Council, Mastek Impal Amadi, NCSDC, Department of Science and Technology, Government of India, New Delhi. Kusam Naduna National Mathematics Day 2022, Tagyal Pat Laiba, Masteke Complex the Pantokre. Tharamadugi Manungchana, Dr. Ibeyama, Innovation Award 2022, Mangal Hand Soke Proprietor, Jina Kuman Temp, Kokunt Fancy Center ke Proprietor, Sri Mayomp Gita Devi Amadi, Dr. Suzata NIT Manipuda, Lanthoki Bagaloinana State Science Communication Award 2022, Professor Dr. Oinam Joy Chandra Singh Lanthoki. Tharamaduda Dr. Oinam Joy Chandra Singh Iba, Lying Liba, Anaba Singna, Kangzin Badakanaba Haina, Mingtonba, Larigama Suponki. Department of Science and Technology Director Homila Hongrina, Torunga Marilenana High, Mastigna, Lisang Senasa Tarapa, Sugamba Taramasi, Velige, Mapam Kakta, Concentrate Tobagi Mahuta, Jingi Mahirishina Mathematics, the Soliva Singh, Kara, Menkatpa Ngamnaba, Tabak Baikat Haningi Pundoki. Mana hai mama mapa oibasing na masa singbo nongan badage namitaba pawa tuition tabage hainabi asi su sandok haningi masa masa ge oiba honazabage matam pirabadi hena kanaba kya phangani pongdoki Manipur Science and Technology Council Impange Director Dr. L. Minaketin Singh Amadi Manipur University Imphal Department of Physics Professor S. Dorendra Singh na Taromapu Amadi Akanaba Mitung Leng Noina Saruyaki. The District Skill Committee Tawalna Sinduna District Level Skill Mela 2022 ngasi Tawant College Tawalge Indoor Hall the Pangthokre Lengaki Amadi Lanai Oiba Skill Development Kamari Lainaba Tongamba Stall Kunna Sarugyaduna Pangthokeba Mela Atuda Manipur Society for Skill Development Ge Mission Director Mr. Alenda Kashung IAS na Thaba Mitung Deputy Commissioner Tawal S. Subhas Singh IAS na Tharmapu Amadi Tawal College Tawalge Principal Professor M. Bina Devina Akanaba Mitung Oina Saruyaki. Tharamatuke Athoiba Mitunge Wadon Pidaduna Manipur Society for Skill Development Mission Director Mr. Alenda Kasungna Hai Department Asina Lamdama Asigi in Kalagliba Nahakiabo Skill Development Ohenaba Taurankya Mai Pangna Paikali Larikli Shu Haidaba Naha Kudenk Lengake Tabaga Fanganbangamba Oidabana Nahasingbo Marandam Tabaka Pijaba Nganaba Skill Development Ohenba Haibasi Yamna Tangai Pade
Nahasang School Development Ohenduna Maramdam Tabak Panganaba Haiba Pandamda Santa Skempa Ama Oiriba Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana ge first amade second phase loikraba matung third phase satradi loinana Miambu hidam asida hena awareness oinanaba haiduna skent execution and knowledge awareness for livelihood promotion sankal natingba program kyasu pakale hena pundoki Taramapuge waran perioduna DC Tobal as Subasna Hai Tunga ba filge stall kaya hangdukuna pangtholeba mela asena district asage naha singda chauna kanaba pigini skill training phangningba district asage naha singbo district asage manungda training ka adumaga fanganaba game ke maikidagi thorangka paikhatpa loisilakle atuba matamda phanganaba ngamlagani haina phangdoke Manipur ge senior cyclist singna sinduna December ge tang taramathui dege taramanga phawba Guwahati gi LNIPE Cycling Federation of India ge miyang makada Assam Cycling Association na sinduna pangthokiba Humudra Mari Suba Senior Yankhaimathui Suba Junior amadi Kuntrataret Suba Sub Junior National Track Cycling Championship ta Saruk Yaduna tonga ma category singda medal phanglakraba sing amadi overall runners up Tarakpakaloinana sub junior category da winner Orakraba Nupa Amadi Nupi Cycling Impalge Kuman Lampake Cycling Velodrome da Okre Makongatang Taraklaba Sanarui Sing Ado Opagaloinana Lakadariba English Ngani Kulumdoge January ge tang Taretage Tarapauba Maharashtra ge Nasakta Pangthokodaba National Road Cycling Championship 2023 da Saruk Yarukodaba Cyclist Tarataruk Amadi official Mangabosu Manipur ge senior cyclist Singe Maikaidage Jaglenda Ama Saminatuna Cycling da Trek suit Kudon Tamduna Puning Togotpa Amadi Yepa blessing PK. Cyclist Miambu Opoge Tarampa Ado Horakpada Manipur Miambu Tamoyamna Sokiba Totokama Oriba Yeripok Top Sing Tada Leba Tambalno Health Secondary School gi Jahigi study to Sapada Mahiroin Nupishing Natongleba Bus Ado accident Tokpadagi Mi Mapant Lakidaba Aduki Nuhaitaba Pungdopa Oina Minute Ani Domina Lepki. Cyclist Simbo Blessing Pibagi Tarampa Ado Amokoki President Paidojam Nando Luang Bus President MM Tabau Amadi Cycling Federation of India ke Executive Member Oidiba E Bhumishor Singna Mayatangban Pamki. Taramaduga Marilainana Amokoki President Paidojam Nando Luang Haikibada Malemda Leibakama Masak Takpada Sanarishing is out of Totang Lay Aikwigi Piklaba Leibaka Manipur Asi Sanarishing na Malemgi Miamda Masak Taglebani. Sanarishing na Leibaka Amagi Miamda Lining Lai Shont Kanglo Puruke Kenaba Tamdana Kwaidigi Nungaiba Mahau Ama Biduna Lagli. Apawa Sanaroi Leibaka Aduna Atay Malimgi Leibakiagi Mamangda Chautung na Leibangam Libani. Asumna India ke Manungdasu Manipurna Sanabaki Matangdade Yamna Sauthungna Leibangamle Haiki. Thailand ge Khondkian da Pangthok Kiba Mr. Friendship International 2022 ge competition da second runners up da Kraba Sogang Sim Rungsungna Impal da Thunglakpada Taramna Opage Tharamba Amangase Tangkol Katamnau Long Impal na Sintuna Chingmairong ge Adim Zati complex the Leiba Amitu Hall the Pangtokre. Taramasagamari Lenana, second runners up, Tabata Natana Best Personality Titan Pangla Kraba, Songal Semp Rung Simna. Hai Malimgi Oina Country Taratru Tage competitors Singna Saruki Yaba Maramna competition as a Yamna Taboike, Loinana Masada Akiva Amadi Chamamna Bakia Sophauke. Adubo Yamna Humble Oiba competitors Singa Punna Unaduna Wari Watai Sanava Matam Dagidi Mangunda Pauramba Akiva Amadi Samamnaba Dumanke. Competition Asida Saruk Yariba Sinka Asi Masamasage country Sinke Oina winner Ngatani Asigumba competition Asi Sintuna Mahana Saruk Yaba Pangba Asi Maki Oinati Asoba Kudosaba Mane. Competition Asida Saruk Yariba competitors Sink Makui Masangim Marakta Amana Amaki Culture Amadi Tradition Sing Tamnakiba Asi competition ta Asige Atoba Makula Mahaki. Competition da Asige Fanenda Mahana Substance Abuse ke Matangda Wapangkia Tamlaki. Loinana State Asige Gaminaso Substance Abuse ke Matangda Initiative Loviraga Inkalakliba Nahasingda Opportunity Ama PBU Maduda Mahaki Sadugya Zage Hana Pondoki.
लोनना मांगना थाका असी यौनबा होनबदा हिरंबा खुदिंगता मतेंग पांगपीरखिबसिंगबुसु थागतपा अमदि इकाई खुमनबा उठखि चही तरह नुपी मचा अमा नमदुना इजत मांगहनबदा चेनबनी हाइबा अमगे मारुति 800 अमा अमसुंग इमुंग अदुगे पोचै मई थादुना महंताहनख्रे मई थाबगे थौदोक असि खोंजों पुलिस स्टेशन गे मनुंग चन्ना लैबा संब्राम मनिंग लेकाइदा ngasi नुंथिन पुंग अनि मखाइरम ताबदा थोकिबनी हाइदे मई थाख्रबा मारुति 800 अदु चही तरह के नुपी मचा अदुबो इकाई खुमनबा मंगन बेख्रे हाइबा असेम कोनुजाउ चही निफुमाथोय अपोपले खिद्राबा तोंबगिने थौदोक असगे मतंगदा फंगबा पाउना हाई इकाई खुमनबा मंगन बिख्रबी नुपी मचा अमदि चनरिबा मियोय असिगा लेकाई असेमक्तदा यमदा थंगना लेमिनाबने था अनि अहुमुके ममंगदा असेम कोनुजाउकी यमदा अंगांग नुपी मचा असिना ममानबी अमगा टीवी यंगलिंगाइदा कोनुजाउना थेमदुना इकाई खुमनबा मंगन बिखिबने अदुगा नुपी मचा अदुगे मंगक समदा थंग संखा अमा नमदुना नमादा अमदि नबखोइदा नतना कनादासो हाइदोक यादे हाइना किहनबदगे हाइदोक्तना लैरगा नोमा खंगौदना ममानबसिंगा सानबदा चिंगनिंगाई ओइबा वहिवदा खरा हाइनबा ताबदा हंगलुबदा हाइदोरखिबने हाइरे थौदोक अदु थोख्रे हाइना पुलिसता वकटपदगे खोंजों पुलिसना थौदोक अदुदा चेन्नई हाइदबा असेंबा कोनुजाउबो था सगे तंग तरा तरेता फारबा तुंगदा पुलिस कस्टडीदा लैरखिबने ngasi amog CJM thawal da putokani madudasu nupi macha aduge imong manung ka amadi miyamna kota thomsindura mara laiba miyoi thadokpa yaroi mapusi supa jail da thamo haibane chingba kholokya sulaukhe haide police na assemb konungzaubo makhataba wahang pahong tawnana bagi damata nimit taramari nigi judicial custody da remand lauthaduna jail da thamjangkhre मराबक थियौरबी नुपी मचा अदुगे इमंग मनुंग मरी मतागे मियोइसिंगना असेंब कोनुंगजाउगे युमदा खामदना थमा मारुति 800 अमदि इमंग मनुंगे पोटसाई सिंका अदु सुमांगदा पुथोक्तना मई थाखिबने हाइरे मई थाबगे पाउ अदु फंगपका खोंजों पुलिस CDO अमदि फायर सर्विस के टिप संगसनदना मई कनबगे थबक जथखे हाइरे टेम्पररी मार्केट सेटा अयुकी पुंग तरुक्तगे नुमित युंगबा पुंग तरनिथोय फावबा कैथेन फनबगी अयाबा पीबा IMC ना थोकिबा ऑर्डर अदु हंदोकदबदे हाइना कैथल फनबे नुपी तरुक सेद्रि फावबा चरा हेनबगे खोंजंग संगसन हौख्रे ngasi टेम्पररी मार्केट सेटा नुपी सिंगना हाइबा ऑर्डर अदु हंदो उ हाइना खोलावके लाउखी लोइनना सिटी पुलिस ना मफंबा अदुदा थोनिंगदबा थौदोक संग थोक्तनबा अकनबा माउंदा ngaksenखे हिरमसगे मतंगदा रोड साइड वेंडर वेलफेयर एसोसिएशन के एडवाइजर इबेतोना हाई सरकार ना सिला इबथोंग असे याबंगमलोय मसेदी चारा अमा चारागा अमा हेलो हाई बका चमानै मतम कुइनदगे मफम असिदा लेरक्लबा सिंगे हाना थबक पाइखबम थोई मरम असिना थोक्लेबा ऑर्डर अदो हंदोक्तेबा फावबा ngasidige सरा हेनबगे खोंसंग असि लेबलोय हाइना महना मखाताखि सिंजू फेस्टिवल लेप्तना पांगथोक्तुना सिंजूबु योखनबा अमदि मसिबु मांखिदनबा होनबा हाइबसे अखोइगे इपा इपुसिंगना थंबिरमलेबा चनबिबु ngakduna thambani haina kontha khabam gram panchayat ke pradhan senjam jitena phongdokre wabamasi ngasi nungthinta hangang marching masaikol da leiba marjang football tap na तब सिंधुना फेस्टिवल 2022 के फेस्टिवल कमिटी के थोंगमे संखा अमदि फेस्टिवल असगी चेयरमैन सु ओइदबी इम्फाल ईस्ट जिला परिषद के अध्यक्ष पी बिमला देवी अनि के फ्रेंडली फुटबॉल मैच हौदबगे थरमदा अथोइबा मिटुंगलेंड ओइना सरु याखिबा कोंथा खाबम ग्राम पंचायत के प्रधान संजम जितेना फोलोकेबने ngasi फुटबॉल मैच अदु चेयरमैन टीमना गोल मरी फेस्टिवल कमिटी टीमना गोल अमा चंदुना संजु फेस्टिवल 2022 के मंगोइना पांगथोकेबा मैच अदुगी विनर चेयरमैन टीमना ओइख्रे थवल वांग कैंप मय लेकाय द लेबर लाइस्ट्रम मनी गौर संगीत एकेडमी बोलंखा पिरंबा लाइस्ट्रम मनी लेखिदबगी चई कुंत्रा मरीरक सुबा निंगसिंग थौरंपा अमदि एकेडमी के लेखिदबा गुरु क्यादा कचबा गुरु क्रिटेंट अमसोंग मराई साइथरकलबा धर्म हाइबसिदा सिम्पोजियम अमंगसी एकेडमी असिगे वांग कैंप द लेबा लाइस्ट्रम बिजु कुमार के संगलेना पांगथोख्रे लाइस्ट्रम मनी गौर संगीत एकेडमी अमदि इमुंग मनुंग सगै नातेना पुन्ना सेनमिनदुना पांगथोकिबा थरंपा अदुदा जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल के विजिटिंग गुरु स्टेट कला एकेडमी अवार्डी पुरखबम धनजीत सिंहना अतोइबा मिथुंग लाइस्ट्रम मनी गौर संगीत एकेडमी के प्रिंसिपल नावरेंग गुलाब सिंहना थरमपु अदुगा
Huyel Lalong Manipur Thangta Cultural Association Irin Bunge Principal Sanganate Academy Awardee Kaksang Tabam Sanatoiba Sarmana Akanaba Mitunglen Oina Sarugyaki. Tharamaduda Sarug Yariba Singna Pung Isai Larik Haiba Tiba Jagoina Chingba Lam Keada Tudok Hendona Mai Pakraba Academy Adugi Layo Kraba Guru Kyagi Mapunda Guru Kritan Amadi Hailai Katuna Ikaikuna Vodki. Lebak Seda Oiriba Kobeki Pibam review Tonaba Prime Minister Narendra Modi na Minister Singh Amadi Makok Thongba Official Singalona meeting Amapang Thokre meeting Loiriba Tungda Christmas amasung New Year Pangthongai Manungda marks season anaba Amadi social distancing Tonaba state Singna Mianda Pogta Pinanaba so Prime Minister Modi na Haiki Mire Baktagi Lakpa Sing random test Tonaba so Hokre BF7 variant case ani Gujarata aduga atopa case ani amakaso Orisha da leire Report amagi matungina Hausik India da COVID naraba miyotara lady Janada handada COVID case paksana hengalaplay haidi Union Health Minister Mansukh Mandabayana haikibada marks season anaba amasung COVID appropriate behavior innanaba status singna prajam miyam da khangadabani haiki miyambu mi painingai leite miyam timba mafamdadi marks soidana umnanabasu Minister Mandaviana phongdoki Hauki Bapung Comedida Anova Cage Samaka Kumapand Lakibati upon Bakes, Lisang home, Champish on the Nipan, Housing Lady Haiki. Housing Sanabagi Powda, National Hydroelectric Power Corporation Gay, Santang Makada, All Moirang Football Association Moiranka Amofana, Sinduna, Hamamp, Nilamani, Ngankalampak, Sport Complex Ta, Sige Tang Taradage, Chatarakiba, Tarahumdo Suba, Loktak Tropigi ngasi sanakeva finance master classa kainona Sagombani United po pansana anishunoda matiba pituna Loktak Tropigi mapu aikre tim tarugna sarugyaduna pul A amadi B khaiduktuna satharakeva trophy adugi ngasi aroiba numita sanakeva match ta classa kainogi mai pakpage pansan singka ado first half ta KH Lakina pansan ama second half ta SIS Rajdhana pansan ama chanduna puna pansan ani chanduna classa kainona Tarom doi suba Loktak trophy ge mapu oiki. Ngasige finance match adugi winner class kaino da trophy amade sel ge mana oina lipalising humbudra runners up Sagalban United trophy amade sel ge mana oina lipalising yangkai best player da class kaino ge player SIS Rajdhan best goalkeeper da class kaino ge S Naton highest goal scorer da Amofagi Samir class kaino ge and Momota class kaino ge Lucky Sagolwand United ke Bhagiratna Oiduna Mana Pankhi Pierre Plege Mana Oina Amopagi Moirangda 9th Assam Rifle ge Maike de trophy amade sel Oina Lipalisang Manga Piki Ngase finance match aduda Works and Sport Minister Gobitas Konthauzam MLA Moirang Thongam Santi MLA Oinam Ainalini Senior Manager NSPC Pandu Gagarai 9 Assam Rifle ke Major Sibamna atoiba mitunglet oina saruyaki Hausig arobada maroiba pau amone pizari Manipur ge Governor Laganishan ngarang ge accident da so panang dina lekana racing ge hausang ge phibam ning krai Education sector asi apaba mai ge da purong na bahuna bada ekoi challenge ma mayong na ba mathok tai haina Education Minister TS Bachantana hai krai Skills and the responsibility of grassroots level professional Haibi Hiramda seminar Amapang Thokrai. Loinana Lebak Sigi Oiriba Kobeki Pibam review Taunaba Prime Minister Narendra Modi na Minister Singh Amadi Makokamba Officer Singha meeting Pang Thokrai. Image Paudam Asiti Matang Sadaloichede Ming Tabiri Wasangba Amokahana Kurumsari.